Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vho wana sekhethe ṱhukhu ya vhuluvhi ine ya vhanga mbilaelo na u ḓibvisa vhathuni. Ngudo yo vha yo sedza kha amygdala, dzingu ḽa vhuluvhi ḽine ḽa thusa u langa nyofho na mbilaelo. Vhorasaintsi vho wana uri tshigwada tsho khetheaho tsha dzinyuroni dzi re kha ḽeḽi dzingu tshi nga vha na ṱhuṱhuwedzo khulwane kha vhuḓifari ha matshilisano. Ngudo yo rangiwaho phanḓa nga Spanish National Research Council yo gandiswa kha dzhenala ya iScience. Vhasedzulusi ngei Carnegie University vha ri zwitzhili zwi a kona u shandukisa vhuḓifari hazwo musi mupo u tshi khou shanduka. Ngudo yo anḓadzwaho kha dzhenala ya PRX Life yo wana uri zwitzhili zwi a kona u humbula zwo iteaho kha tshifhinga tsho fhelaho, zwenezwo zwi shandula nḓila ine zwa ḓifara ngayo. Tsedzuluso yo ḓitika nga data ya dzisele dza tshitzhili tsha Escherichia coli tshi ḓivheaho khwine nga u pfi E. coli. Hu na tshikhala tsha mushumo wa u reila mabisi kha khamphani ya Mulaudzi Transport Service. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: grade ya vhufumi u swika kha ya vhufumi 2, khoudu ya u reila ya vhufumi 4 na PRDP, tshenzhemo tsha u reila tsha miṅwaha 3, miṅwaha ya vhukati ya 25 na 45, nḓivho ya milayo ya tsireledzo dzibadani, u kona u shuma na vhaṋameli kana vhathu ḓuvha na ḓuvha, na u kona u davhidzana na vhathu zwavhuḓi. Vha nga rumela CV dzavho na maṅwalo a tikedzaho CV kha info@mulaudzitransport.co.za. Khumbelo dzi khou vala nga ḽa Furaru ḽa uno ṅwedzi. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho: 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands I hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.